U jesen 1912. godine srpska vojska pokreće ofanzivu protiv Osmanskog carstva. Vrhovna komanda očekuje odlučujuću bitku na Ovčem polju. Međutim, Zeki Paša donosi neočekivanu odluku i prvi kreće u napad. Posle više od 5 vekova osmanske vlasti, sudbina stare Srbije odlučivala se u magli kod Kumanova. Za samo 48 sati jedna bitka označila je početak kraja osmanske vlasti u staroj Srbiji. Oktobar 1912. godine. Osmansko carstvo, koje je vekovima gospodarilo Balkanom, nalazi se u dubokoj krizi. Nekadašnja sila, koja je stajala pred zidinama Beča, sada jedva održava vlast nad svojim evropskim provincijama. Istovremeno, na Balkanu se događa nešto što se do tada činilo gotovo nemoguće. Srbija, Bugarska, Grčka i Crna Gora ostavljaju po strani međusobne sporove i stvaraju Balkanski savez. Njihov zajednički cilj bio je isti: proterati Osmanlije iz Evrope. Rat je postao pitanje dana. Na papiru, plan srpske vrhovne komande bio je jednostavan. Vojvoda Radomir Putnik smatrao je da će Osmanlije, kao i u mnogim prethodnim ratovima, izbeći odlučujuću bitku na samoj granici. Očekivao je da će se postepeno povlačiti prema unutrašnjosti Makedonije, gde će pokušati da okupe svoje snage i prihvate odlučujući sukob na prostoru Ovčeg polja. Zbog toga je srpska vojska dobila zadatak da oprezno napreduje u 3 pravca. Prva armija, kao najjača srpska grupacija, nastupala je dolinom Južne Morave prema Kumanovu. Treća armija imala je zadatak da preko Kosova oslobodi Prištinu, a zatim nastavi prema Skoplju i spoji se sa prvom armijom. Druga armija, sastavljena od srpskih i bugarskih jedinica, napredovala je istočnije prema Stracinu i Kočanima. Putnik je bio uveren da će se odlučujuća bitka voditi tek kad sve 3 armije budu dovoljno duboko ušle na teritoriju Osmanskog carstva. Međutim, na drugoj strani granice, komandant Vardarske armije, Zeki Paša, imao je sasvim drugačiji plan. Umesto povlačenja, želeo je da iskoristi trenutak dok srpske armije još nisu bile spojene. Njegova zamisao bila je smela. Brzim napadom trebalo je razbiti prvu armiju pre nego što ju pomoć stignu treća armija sa Kosova i druga armija sa istoka. Ukoliko bi u tome uspeo, čitav srpski plan bio bi doveden u pitanje već u prvim danima rata. Oba komandanta bila su uverena da upravo njihova procena predstavlja ispravan put do pobede. Zadatak treće armije bio je da oslobodi Kosovo, zauzme Prištinu i zatim nastavi prema Skoplju, gde je trebalo da se spoji sa prvom armijom. Na njenom čelu nalazio se general Boža Janković. Među prvim jedinicama koje su prešle granicu bio je i četnički odred majora Vojislava Tankosića. Još u noći između 15. i 16. oktobra njegovi četnici napadaju turske karaule kod Merdara. Taj napad često se smatra prvim većim oružanim sukobom srpske i osmanske vojske u Prvom Balkanskom ratu. Međutim, ono što je trebalo da bude samo lokalni okršaj, ubrzo prerasta u mnogo ozbiljniji sukob. Turska komanda odlučuje da upravo na ovom pravcu pređe u napad, nadajući se da će poremetiti koncentraciju treće armije i usporiti srpsko nastupanje prema Kosovu. Usledile su 4-dnevne borbe na Merdarskom pravcu. Iako su Turci u nekoliko navrata uspevali da potisnu pojedine srpske jedinice, nisu uspeli da probiju kompletan front. Posle žestokih borbi
srpska vojska prelazi u protivnapad i primorava turske snage na povlačenje. Time je slomljena odbrana na severnim prilazima Kosova. Ali srpska komanda tada pravi jednu procenu koja će kasnije imati veliki značaj. General Boža Janković smatrao je da glavnina turske vojske tek predstoji i da će odlučan otpor biti pružen kod Prištine. Zbog toga nastupa veoma oprezno. Ne znajući da su se turske snage već našle u ozbiljnom rasulu, on odlaže dalje napredovanje za čitav jedan dan. To je omogućilo delu neprijateljskih jedinica da se organizovano povuku prema jugu. Uprko svemu tome, otpor pred Prištinom ubrzo se raspao. Već 22. oktobra srpska vojska ulazi u grad. Posle više od 5 vekova osmanske vlasti, Priština je ponovo bila pod srpskom kontrolom. Oslobađanjem Kosova, Treća armija izvršila je svoj prvi veliki zadatak. Sada je mogla da nastavi prema Skoplju i približi se glavnom bojištu. U tom trenutku, odlučujući događaji već su bili u toku. Komandant Vardarske armije, Zeki Paša, doneo je odluku koja je iznenadila i srpsku i sopstvenu vrhovnu komandu. Umesto da sačeka srpski napad na unapred pripremljenim položajima, odlučio je da prvi krene u ofanzivu. Njegov plan bio je smeo, ali i veoma rizičan. Verovao je da srpske armije još nisu završile koncentraciju i da između njih postoji veliki razmak. Ako bi brzom ofanzivom uspeo da razbije prvu armiju pre nego što ju u pomoć stignu Treća armija sa Kosova i Druga armija sa istoka, čitav srpski plan bio bi srušen već u prvim danima rata. Na prvi pogled, računica nije bila nelogična. Treća armija zaista je kasnila zbog borbi na Kosovu, dok je Druga armija još bila u nastupanju. Ali Zeki Paša napravio je jednu presudnu grešku. Pogrešno je procenio i brojnost i raspored srpske vojske. Bio je uveren da se ispred njega nalaze samo delovi prve armije i da će ih zateći u pokretu nespremne za ozbiljnu bitku. Međutim, srpske divizije bile su mnogo bliže nego što je pretpostavljeno. Njegova odluka da napadne pretvorit će se u bitku koju nije planirao da vodi pod takvim uslovima. Istovremeno, ni vojvoda Radomir Putnik nije očekivao ono što će uslediti. On je i dalje bio uveren da će se glavni sukob voditi mnogo južnije na prostoru Ovčeg polja. Zbog toga prva armija nije nastupala u borbenom rasporedu za odlučujuću bitku, već u marševskim kolonama. Dogodilo se nešto što nijedan od dvojice komandanata nije planirao. Obe vojske krenule su jedna drugoj u susret. Sudar je bio neizbežan, a mesto tog sudara ostaće Kumanovo. U zoru 23. oktobra 1912. godine gusta magla prekrivala je čitavu Kumanovsku kotlinu. Vidljivost je bila toliko slaba da ni srpska ni turska komanda nisu imala jasnu predstavu o položaju protivnika. Prva armija tog jutra nije očekivala odlučujuću bitku. Njene divizije bile su raspoređene za nastupanje, a ne za veliki frontovski sukob. Vojvoda Radomir Putnik i dalje je smatrao da će Osmanlije glavninu svojih snaga sačekati južnije na Ovčem polju. Ali Zeki Paša nije nameravao da čeka. Još u ranim jutarnjim časovima turska Vardarska armija prelazi u opšti napad. Najjači udar usmeren je na levi bok prve srpske armije prema Dunavskoj diviziji prvog poziva. Turska artiljerija otvara snažnu vatru, a pešadija kreće u napad kroz gustu maglu. Za srpsku komandu to je bilo potpuno iznenađenje. Prvi izveštaj sa fronta
bili su nejasni i često međusobno protivrečni. U štab prve armije stizale su informacije o jačim okršajima, ali niko još nije shvatao da se ispred njih nalazi gotovo cela vardarska armija. Na pojedinim delovima fronta srpske jedinice našle su se pod snažnim pritiskom. Posebno težak položaj imala je Dunavska divizija koja je satima odbijala uzastopne turske napade. Uprkos tome, njeni vojnici nisu odstupili. Dok su borbe na levom krilu postojale sve žešće, centar i desno krilo prve armije još uvek nisu bili potpuno angažovani. Magla, težak teren i loša veza između jedinica stvarali su utisak da se vodi tek još jedan granični sukob. Zbog toga srpska komanda nije odmah uvela rezerve u borbu. Tek kako se magla tokom prepodneva podizala, postajalo je jasno da se pred srpskom vojskom nalazi glavnina turskih snaga. Bitka za Kumanovo upravo je počinjala. Ono što je u zoru izgledalo kao još jedan granični okršaj, pretvaralo se u bitku u kojoj su učestvovale desetine hiljada vojnika. Turski napadi postajali su sve snažniji. Posebno težak pritisak trpela je Dunavska divizija na levom krilu srpske vojske. Talas za talasom, Osmanska pešadija pokušavala je da probije srpske položaje, ali je svaki put bila vraćena nazad. U isto vreme, u štab prve armije stizali su sve zabrinuti izveštaji. Komandant armije, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i njegov načelnik štaba, general Petar Bojović, još uvek nisu bili sigurni šta se tačno događa na frontu. Veze su bile slabe, izveštaji su kasnili, pojedini komandanti čak nisu ni znali protiv kolikih snaga se bore. Daleko u pozadini nalazio se i vojvoda Radomir Putnik. Ni on još nije verovao da je pred srpskom vojskom glavnina vardarske armije. I dalje je smatrao da je ovo samo prethodnica velike bitke koja tek predstoji. Za običnog vojnika, međutim, nije bilo nikakve dileme. Bitka je već počela. Pod neprekidnom artiljerijskom vatrom ljudi su satima ležali u mokroj travi, čekajući naredbu za juriš ili odbijajući nove napade. Dim, prašina i miris baruta potpuno su prekrili bojno polje. Mnogi nisu znali ni gde se nalazi njihova susedna jedinica. Neki oficiri vodili su svoje čete samo prema zvuku pucnjava, ali ni jedna jedinica ne napušta svoje položaje. Kako su sati prolazili, turski napadi postajali su sve slabiji. Njihova artiljerija trošila je ogromne količine municije, dok je pešadija trpela velike gubitke pokušavajući da probije srpsku odbranu. Polako, ali sigurno, inicijativa je počela da prelazi na srpsku stranu. Kasno popodne, sa srpskog desnog krila počinju da pristižu prve sveže jedinice. Njihov dolazak potpuno će promeniti odnos snaga na samom bojištu. Zeki Paša još nije znao da je propustio svoju najveću priliku. Prvi dan bitke približavao se kraju, a odlučujući udar tek je predstojao. Daleko iza prve borbene linije, vojvoda Radomir Putnik pažljivo je pratio izveštaje koji su pristizali sa fronta. Verovao je u obučenost i disciplinu svoje vojske, uveren da će komandanti na terenu umeti da odgovore svakom izazovu. Noć između 23. i 24. oktobra protekla je bez većih borbi. Na obe strane vojnici su pokušavali da predahnu. Ranjenici su izvlačeni sa bojišta, dopremana je municija, a komandanti su pravili planove za nastavak borbe. Mnogi su po prvi put u životu proveli noć među poginulim saborcima, ne znajući šta ih čeka sa prvim zracima sunca.
U zoru 24. oktobra turska artiljerija ponovo je otvorila vatru. Nedugo zatim pešadija kreće u Novi Juriš. Ali ovoga puta situacija više nije bila ista. Tokom noći srpske jedinice uspele su da učvrste svoje položaje, uspostave bolju vezu između divizija i pripreme odgovor. Tamo gde je prethodnog dana vladala neizvesnost, sada je vladalo samopouzdanje. Kako je jutro odmicalo, postajalo je očigledno da turski napadi gube snagu. Na pojedinim delovima fronta srpske jedinice više nisu samo odbijale neprijatelje. Počinju da prelaze u protivnapad. Po prvi put, od početka bitke, inicijativa potpuno prelazi na srpsku stranu. Posle 2 dana neprekidne borbe, vojnike nije pokretala snaga, već osjećaj da je došao trenutak kada se neprijatelj može slomiti. Oficiri su izlazili ispred svojih jedinica. Mnogi su juriše, predvodili peške, rame uz rame sa svojim vojnicima. Ubrzo turski redovi počinju da popuštaju. Na jednom delu fronta povlačenje se pretvorilo u nekontrolisano uzmicanje. Vest da se susedne jedinice povlače brzo se širila celim bojištem. Ono što je do tada bila organizovana odbrana počelo je da se pretvara u opšte rasulo. U tom trenutku dogodio se događaj koji je kasnije ušao u legendu. Jedan srpski vojnik romskog porekla, trubač Ahmed Ademović, uspeo je da se neprimećeno približi turskim položajima. Prema najpoznatijoj verziji događaja, obukao je tursku uniformu, prišao njihovim linijama i odsvirao znak za povlačenje. Deo osmanskih jedinica poverovao je da je naređeno odstupanje i počeo je da se povlači. Odmah nakon toga odsvirao je srpski signal za juriš, što je dao dodatnu snagu srpskoj vojsci koja je krenula u silovit napad. Iako istoričari i danas raspravljaju o pojedinim detaljima ove priče, nema sumnje da je Ahmed Ademović zbog svoje hrabrosti ostao upamćen kao jedan od junaka Kumanovske bitke. Turci gube kontrolu nad bojištem. Zeki Paša shvata da je ofanziva propala. Naređuje povlačenje prema Skoplju. Međutim, bilo je kasno. Bitka je za Turke bila izgubljena. Na srpskoj strani tek tada postaje jasno šta se zapravo dogodilo. Vojvoda Radomir Putnik dugo nije verovao da je kod Kumanova vođena glavna bitka. Bio je uveren da se Osmanlije i dalje povlače prema Ovčem polju, gde je očekivao odlučujući sukob. Tek kada su pristigli izveštaji sa fronta, postalo je jasno da je Vardarska armija poražena. Čim je shvatio razmere pobede, Putnik nije dozvolio vojsci da zastane. Odmah izdaje naređenje za gonjenje neprijatelja prema Skoplju, svestan da poražena armija ne sme dobiti vreme za reorganizaciju. Jedna od najvećih bitaka Prvog Balkanskog rata bila je završena. Poraz kod Kumanova predstavljao i težak udarac za Osmansko carstvo. Vardarska armija, koja je trebala da zaustavi srpsko napredovanje, bila je razbijena i primorana na povlačenje prema Skuplju. Već narednih dana srpska vojska nastavlja nastupanje gotovo bez ozbiljnijeg otpora. 26. oktobra oslobođeno je i Skoplje. Grad koji je vekovima bio jedno od najvažnijih osmanskih uporišta na Balkanu, ponovo je bio u srpskim rukama. Za srpsku vojsku rat nije bio završen. Dok se glavnina turskih snaga povlačila prema jugu, srpske jedinice nastavile su gonjenje prema Prilepu i Bitolju, gde će uslediti nove teške borbe. Ali posle Kumana jedno je već bilo jasno.
Osmansko carstvo više nije moglo da zadrži vlast u staroj Srbiji, najvećem delu Vardarske Makedonije. Za obične vojnike pobeda nije značila kraj stradanja. Mnogi su tek posle bitke počeli da traže svoje saborce i prijatelje. Na bojištu su ostale hiljade mrtvih i ranjenih na obe strane. Bolničari su danima obilazili teren, a mnogi poginuli sahranjeni su u zajedničkim grobnicama daleko od svojih domova. Svaka velika pobeda ima svoju cenu. Ni Kumanovo nije bilo izuzetak. Za vojvodu Radomira Putnika ova pobeda predstavljala je potvrdu dugogodišnjeg rada na modernizaciji srpske vojske. Iako je pogrešno procenio mesto odlučujuće bitke, Putnik je stvorio vojsku sposobnu da samostalno reaguje i izdrži snažan udar. Upravo ta disciplina, obuka i organizacija koje je godinama razvijao omogućile su da srpska vojska preokrene tok bitke i odnese jednu od najvećih pobeda svoje istorije. Pobeda kod Kumanova donela mu je ugled jednog od najznačajnijih evropskih vojskovođa svog vremena. Vest o pobedi srpske vojske brzo se proširila Evropu. Mnogi strani vojni posmatrači nisu očekivali da će mala balkanska država tako ubedljivo poraziti jednu od najjačih osmanskih armija. Među brojnim junacima bitke ostalo je upamćeno ime Ahmeda Ademovića. Njegova hrabrost postala je deo srpske vojne tradicije, a priča o trubaču koji je u sred bitke uneo pometnju u neprijateljske redove i danas zauzima posebno mesto u narodnom sećanju. Bez obzira na različita tumačenja pojedinih detalja, njegovo ime ostalo je simbol lične hrabrosti i snalažljivosti na bojnom polju. Odlikovan je vojničkim ordenom, Karađorđeve zvezde sa mačevima, najvišim vojnim odlikovanjem Kraljevine Srbije. Prema svedočenjima, toliko je bio ponosan na orden da ga nikada nije skidao sa grudi. Kumanovska bitka nije bila samo prva velika pobeda srpske vojske u Prvom Balkanskom ratu. Njome je, posle više od 5 vekova, slomljena osmanska vojna vlast na prostoru Kosova i Vardarske Makedonije. Pobeda kod Kumana otvorila je put oslobođenju Skoplja, Prilepa i Bitolja, ali je istovremeno označila i početak kraja Osmanskog carstva na Balkanu. Bila je to jedna od onih bitaka koje nisu promenile samo tok jednog rata. Promenile su i istoriju čitavog regiona. Kumanovo nije bilo kraj rata, ali bila je to bitka koja je otvorila vrata oslobođenju stare Srbije i Vardarske Makedonije. Posle više od 5 vekova osmanske vlasti, Kosovo je ponovo bilo u sastavu srpske države.